saja katenyun nama ngaru ya ijing longjong pingala dem tilun osi ya jing longjong pi ngala dep tiblut naduka pasdang haduka bakut abadon batnga piang nadong sarong tang sulai nanga ngetibla terkang ban kren nya nya ya pi nya nya nadu minta kasih ban ye nya nya labiang nya nya ban pedro la ijli ning kong pi ong baik yang awat chen kelah hendai minta balik syawai pi pai rumah ning kong kentien jong pi angakat nu pi bang hendai minta balik pi kelaki jutang wat ong bangala du ban syawai nganum yosu hendai dang pahu kum ukliang syawai ngansu osi nang enjoy mapi wat mengan bisnis wai ngala ijli sandu besar kesni domet pisanga dos yang pat syati tang lalai nanga ngetebla kali ban piang nya nya la nya nya sojau teka sojau minta nya nya hakman nya nya jong api miaringkan ngamdai urang bapok dakwa kelhai ngayo ladang adu iwe ngayo panda iwe wat mun ngadai urang tangcet ithai lakang baca umat sarang dakya rohap dikdang wat mun bangala du rei thai ngadang pahu wat mun bangala du jong kiwai rongan num tu saja katenyun nama ngaru ya ijing longjong pingala dem tilun osi ya jing longjong pi ngala dep tiblut naduka pasdang haduka bakut habadon batnga biang nadong sarang tang sulai nanga ngetebla terkang ban kren nya nya ya pi nya nya nadu minta kasih ban ye nya nya labiang nya nya ban pedro la ijli ning kong pi ong baik yang awat chen kelah hendai minta balik syawai pi pai rumah ning kong kentien jong pi angakat nu pi bang hendai minta balik di kelaki cupang